Бардыкка бардык дүйнө тартылат. Бала үчүн бардык бакыт айтылат. Эң биринчи ата-апа деп сүйлөсө, жүрөк балкыйт, келечегиң жаркырап. Карагыла башка сезим көз менен, балаңарга жылмаюуну тартуулар. Таттуу уйкуда жатса балаңар, анда мыкты ата-энесиңер, абдан жакын болсо араңар. Анда мыкты ата-энесиңер, эгер аны чексиз сүйсөңөр. Анда мыкты ата-энесиңер, ал жылмайса кошо күлсөңөр. Анда силер мыкты ата-энесиңер. Өмүр бою бөлүп жүрөк жартысы, ким издебек балдарынын бактысы. Акциясын эмне үчүн уюштуруп атабыз? Балдар силердин окууга кызыгууңарды арттыруу максатында. Балдар силер канчалык көп кетек окусаңар, демек биздин дүйнө кеңешибиз жөнүнө чыкты. Дүйнөгө болгон көз карашыбыз, сөз байлыгыбыз жогорулайт, билебизби? Көп окуган көптү билет деп айтабыз. Мына ошол сыяктуу эле биз өткөн сабакта өткөнүбүздө баарыбыз шамалдан баарын жеп койдум деген китепти баарыбыз окуп чыктык. Мына ошонун жыйынтыгын биз азыр эмне кылабыз? Баарыбыз көрсөтүп бере алабызбы? Бере алабыз. Мына ошол баарын жеп койдум жумугун аткара алабызбы? Аткара алабыз. Эжекейиңер мына жерден ошол боюнча суроолорду берет. Ана бери карайбыз, баарыбыз жомокту билебиз, а? Каармандар кимдер эле? Маймыл эле. Кана биринчи сүрөттөн, могу жерде биринчи сүрөттөн биз ребусту табабыз. Карагыла ребусту. Биринчи сүрөттө. Ушул сүрөттөрдүн баш тамгаларынан каармандардын табышка каармандардын аты чыгат. Кана биринчи ким чыгат? Муну ким тапты? Балык. Б. Ким чыгат? Доскага жазып да койдум. Түйлө. Кийинки сүрөт эмне болот? Кийинки сүрөт эмне экен? Кийинкиси. Не бул? Алма, Б, А. Экинчисин ким? Экинчи катардан ким табат? Үчүнчүсү Элмурат, сен тапчы бияка жазасың. Экинчи катардан ким чыгат? Балдар биз окуп чыкканбыз, баарын жеп койдум. Каармандардын аты табышмак. Билбейм экинчи катардан ким жардамдашат? Айнике, кел. Тарапай чыкты, тарапай. Баш тамгаларынан, борда. Сен арка жаз бер, сен бербей жаз. Бир жумада бир китеп акциясы барды чек койду. Эң акыркысы эмне болду? Торопой болот да. Не дейбиз? Не дейбиз кулакка мындай такканды? Наушник. Наушник дейбиз. Азаматтык мына Кабаева тапты биринчи. Кайсы? Эмне экен? Кайсы? Банан. Жомокто катышканбы, катышпаганбы? Катышкана ким? Кайсы жаныбар жейт? Майбыл жейт. Сен таптыңбы? Муну мындай. Мышыкпы? Кайсы каарманды таптың ребустан? Маймыл. Туура таптыңбы? Эмне табатыр, Сулайман? Кара, ким жардамдашат? Маймыл. Дарбыстын 5-чи тамгасы.
Iğdan keyin ığ boş gereken kim yardımdaşat? Yok senin başka. Altına yardımdaşçı. Ver. Otur. Iğdan keyin bulamayız. Ona keyin Murat Azamat taap koydu. Söyle. Torop koy. Katışkan mı çomokta? Katışkan. Yakta kadar söyle. Emniyenin balası torop koydu. Çocuk onun balası Azamatsın otur. Bu ne? Toğda ösküm değil mi oğlum? Toğda yemiyorsun. Açu. Ceyturgan adam ceyturgan. Çöp da çöp. Işkın. Kim ayttın? Bir. Dura ışkın yaz. Iıt. En akıl kızı. Oşonda kaç karma gel çıktı. Mışık karma. Kaç mışık emniyen жақшы көреді değil mi? Жомоқты. Balık da жақшы көреді. Ona gel yapısı tavuk aldık ha. Banan, mışık, anan. Torop koy. Kana жомоқты atkalayıcı barımız. Çıkağız dostlara. Çık Süleyman. Süleyman çık. Süleyman çık. Bana diyeceğim. Karmandan Başım falan atma. çıkağız. Al bak. Kana Süleyman? Amna. Başladık. Kat bu başladık. Yaştan başladık. Dostlarım, tuğan günüme sözsüz kelgili. Bugün Tarapoy'un tuğan günü dostlara birlik dayardamay buluştu. Kırt şırt şırt koyun. Baktan bana cıvık çattı. Koyun. Gel. Hadi gideriz. Sekirip geliriz ha. Hı. Yata gelsin. Sekirip. Hı. Kuzey kulağı tedrik. Kat durağa aytağız. Hı. Oy, damdı bolsa gerek. Birinci görsem mü? Oy, emniyet var. Barınca salbadım mı? Hı. Gideriz. Sen cüvede olur. Hı. Andan giyin. Kırt maymun. Baktan bana cıvık çattı. Tez bas. Hı. Çok. İyi sanat. Oy, iyi, damdı bolsa gerek. Birinci görsem mü? Hı.